Zami, depi nan chak, depi nan epok mank. Nek pa zango. Men ebe mati mba manje, ma vide manga ate. E pi wè, mna ba jem mwen lò men, nan gen fin fwa travay. Mba kon ki jem mwen pou ajan moun men me zami. Kon a men men ma manjou lem dek agon 600 goudem nan moun dam, men manjou mba men. Mes amis, chaque jour je vais aller la camarade mariée, mes amis, pas j'aime qu'à faire une petite surprise. Ah, et bah ça vient manger seulement, non, mes amis. Et tout pour aujourd'hui là, faut faire une petite surprise. Oui. Bon côté, puis ça dit que vous me la mes amis. Oh. Aujourd'hui là, j'ai sorti, faut faire une surprise là. Ouais! Ouh! Jesus, cara. Fica aqui mesmo batendo no foco. Oh, Jesus. Tá chegando no trabalho. Sozinho lá. É bravo. Tá, né? Mè ba telefon mè te la mè moun nan pot deman ki kite on selman ki pot telefon nan men. Ki mal pot te moun fwa ke moun sa fon nage kaka. E mè moun sa moun tap tonen bipi men ge koze. Jente pou la kosa la vil mette la. Ge ka e mè moun sa mouk telefon nan pou kwa ge dejou a achete. Tonen koule moun sa pote. Ma fwa jene pot jen vle a men. Mwen di la men ba chou telefon men pou moun nan pa fwa ke moun pa se moun telefon nan. Apen leve men bipi. La jom ba men chache. E ba a fou. Madame, il a pas content.